Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Impala Media Rwanda. Njye ubasuhuza ni Jean d'Amour Hakizimana nk'uko bisanzwe. Uyu ni umwanya rero tuba tubagezaho update ziba ziri kugenda zicaracara. Icyo usabwa rero nyaboneka niba utarakora kuri subscribe wakoraho kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri kagenzi kako. Bakunzi bacu rero kuri ubu tubafitiye inkuru ivuga ko guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yacyuye abantu 10 bari barajyanywe mu gihugu cya Myanmar gucururizwayo. Guverinoma y'u Rwanda rero yatangaje ko yacyuye abantu 10 bari barashutswe ko bagiye guhabwa akazi keza, hanyuma bakisanga muri Myanmar bakoreshwa imirimo y'agahato, ubujura bwifashisha ikoranabuhanga n'ibindi bibi, ndetse hari abandi 5 bakiriyo, ariko hari gukorwa ibishoboka ngo guverinoma y'u Rwanda ibashe kuba nabo yabacyura. Benshi muri abo bajyanwa gucuruzwa muri Myanmar bava mu mugabane wa Afurika, bakanyuzwa muri Thailand, babwirwa rero ko bagiye mu kazi keza kazabahemba amafaranga menshi. Babizeza umushahara abo rero bajyanwa, ibivugwa ko nuko ngo baba babizeje ko bazabahemba umushahara w'ibihumbi 2,500 by'idolari ku kwezi kumwe, ku buryo buri wese wumvisha ibyo yumva ko ubuzima bwe n'umuryango we bugiye guhinduka rwose. Byose rero bitangira baca muri Thailand, bakisanga muri Myanmar, bagasinyishwa ku ngufu, noneho amasezerano ari mu Gishinwa batumva neza. Urumva ko iyo bagezeyo bahita babasinyisha andi masezerano atandukanye na wa mushahara babwiwe bakiri muri Afurika w'ibihumbi 2,500 by'idolari, hanyuma bagasinyishwa 400 y'idolari ku kwezi, ariko nayo ubwayo ayo mafaranga 400 baba basinyiye bivugwa ko batajya babasha kuyabona. Ntago rero bayabona yose. Baba bakora ibikorwa by'ubutekamutwe bwifashishijwe ikoranabuhanga, bateye ku mutwe mu gushora amafaranga koranabuhanga, aricyo bita cryptocurrency. Buri wese agakora amasaha abarirwa muri 17 ku munsi. Usinziriye rero cyangwa udakora cyane akatwa wa mushahara, akanakubitwa, akiyongeraho no gukubitwa inkoni, cyangwa ugakubitishwa amashanyarazi n'ibindi bibi byinshi. Ibi byabaye rero ku banyamahanga, ariko n'abanyarwanda benshi bisanga muri uyu mutego. Ku bw'amahirwe bamwe bakurwayo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira hari abamaze gucyurwa mu Rwanda, ariko hari n'abandi 5 bakiriyo. Yagize ati guverinoma y'u Rwanda ifatanyije n'umuryango ushinzwe abimukira mu cyumweru gishize yacyuye abantu 10 bari baracurujwe muri Myanmar. Dufite amakuru y'abandi 5 bakiriyo, kandi turi gukora ibishoboka byose ngo tubagarure mu rugo. Yolande Makoro yanditse ubu butumwa asubiza umunyamakuru Richard Kwizera wari umaze gushyira hanze amakuru avuga ko hari abanyarwanda bari muri Myanmar na Laos, basaba ko ubuyobozi bw'igihugu cyabo kubatabara kuko bagiye muri ibyo bihugu bizezwa akazi, ariko nyuma bagasanga bari mu bikorwa byo gucuruzwa. Umugande witwa Jalil Muyeke
yajyanywe mu bikorwa nk'ibi mu bihumbi 2023 akabivamo mu bihumbi 2024, yabwiye BBC ko amezi 7 yamaze muri Myanmar ari cyo gihe kibi yigeze kugira mu buzima bwe atazibagirwa. Uyu mugande rero yagize ati narakubiswe, nteshwa agaciro, nkubitwa amashanyarazi. Iyo bakubonye usinziriye gato cyangwa ukoze ikosa ahantu runaka, bagukubitisha amashanyarazi. Ni amezi mabi cyane ya mbere nagize mu buzima bwanjye. Abajyanwayo bahabwa telefoni, bagategekwa gushaka nimero za telefoni ku mbuga nkoranyambaga abantu bashakiraho abakunzi, bakaziha abatekamitwe baba bicaranye aho ngaho, nabo bakabumvisha ko bagomba gushora imari mu bucuruzi bw'amafaranga koranabuhanga, ariko bababeshya. Kugeza ubu rero muri Myanmar habarirwa ibigo byinshi birimo ibihumbi by'abantu bajyanyweyo ku gahato bagamije kubakoresha ibyaha by'ubutekamutwe. Muri Werurwe rero 2025 ku mupaka uhuza Thailand na Myanmar hari abantu barenga ibihumbi 7 baturuka mu bihugu byose byo mu isi bakuwe mu bigo bikorerwamo ubutekamutwe muri Myanmar. Ni urumva rero ko ni kwa kundi usanga bagufata bakakwizeza ko ugiye gukorera amafaranga menshi, nawe ugashiduka ngo reka njye gukorera ayo mafaranga, wenda ubuzima bwanjye n'ubw'umuryango wanjye burahindutse, ariko bikarangira ahubwo aribwo wishyize mu kaga. Reka rero tubashimire bakunzi ba Impala Media Rwanda. Njye wabagezagaho iyi update ni Jean d'Amour Hakizimana nk'uko bisanzwe. Murakoze rero urakoze wowe wakurikiranye iby'iyi nkuru. Ibiganiro byacu nagahoraho, icyo usabwa ni ugukora kuri subscribe ukadutera inkunga, hanyuma gahunda zigakomeza nk'uko bisanzwe. Twebwe tubijeje ko tuzajya tubagezaho amakuru utasanga ahandi. Icyo usabwa rero ugumana natwe. Urakoze cyane, ugire amahoro y'Imana.